pokret Njegoš. Tema večerašnje tribine će biti Crna Gora vladika i vladara Petrovića i savremena Crna Gora. Moramo priznati, vrlo aktuelna i inspirativna tema. Večeras će govoriti predsjednik Srpskog pokreta, profesor Jugoslav Blagojević, naš sugrađanin, istoričar Uglješa Prebiračević i uvaženi profesor Veselin Marković. Učešće u tribini će uzeti crkveni hor Sveti Nikola. Po završetku tribine organizovat ćemo potpisivanje pristupnica Srpskom pokretu Njegoš za sve one koji žele da pristupe pokretu. Prije početka tribine, a u skladu sa viševjekovnom tradicijom i običajem srpskog naroda u Crnoj Gori, koji je svaki događaj i početak nekog posla počinjao uz Božji blagoslov, i mi ćemo večeras uz Božji blagoslov započeti tribinu i naše večerašnje druženje. Zamolio bih našeg protojereja, gospodina Darka Pejića, da blagoslovi skup. Proto, izvolite.